Vamos alá, que nos curen. Dios. Co bo humor de Lisardo. Botamos la noite saludando, Me voy a hacer un rosario Ostras. con tus dientes de marfil. Iba. Padesou. Podón, Dios, pa. pensei certo de non dar chejado. No, tamén, se yo arrancamos. Que tal, home, pero Dios mío. Como me ven a esta hora tan tarde? Bueno. Dixen eu, a ver se vou quedar sin o inmenso placer de ver a Lisardo hoxe, home. Xa estaba eu preocupado. Que fai? Cuidado coa lengua que lle fendo, Que fai? Se non lle dixen nada mal. Home, pero usted. Por si acaso. Como por si acaso? Por prevención. Como din vostedes os médicos, máis vale prevenir que curar. Serán nos hallaos. Pero a ver, home, pero por que ven tan tarde? Home, mire, tiña que estar casi na cama xa, home, son as 12. Home, Veño por favor. tarde porque cando viña para cá, mirei po chao e atopei un sobre con 200 euros. Caramba. Anda carai. Son cartos, Sí, señor. Son cartos, Sí, sí. señor. É que lle fixo, colleunos. Home, a duda ofende. Home, non sei, Eu pregunto. son cristiano. É que ten que ver. Pois mire, dixen eu, que faría Jesucristo no meu lugar. Jesucristo. É que vai Jesucristo. Pois fixen o que houbera feito Jesucristo. É que fixo logo. Convertín os 200 euros en viño. Cago na leche. Cago na mar. Dios. Dios mío, querido. Aí logo bien. Entonces ven usted embriagado, perdido. Non, bragao non, veño un calzoncillado. No. Bragao non. Que ven usted beodo, ven piripi, ven bebe da suelen. Se cargoulle, Bueno, a ver. Home. Non lle vou negar un chesquiño mareado sí que estou, pero que mijiña solo. Un case nada. Un ver a non ver. Xa, meteu 200 euros en viña, só le ven unha mijiña mareado. Bueno, un chisco. Ben guapo. Póñase de pé un momento, fa o favor. Non me acabo de sentar. Póñase de pé, home, faga o favor, póñase de pé, que vou por unha prueba, home. Era o que quere. Abra os brazos así en cruz, Así como. así en cruz. Así como a Xil Ríos. Que ten que ver a Xil Ríos nesto? Xirarei como marrada un moinho. Para que se me vaya a cabeza. Aí ben guapo, Chión. Ai, parece que renderon. Pero mire, eu non me preguntaba que veña a consulta hoxe. Pero que lle vou preguntar, home, que lle vou preguntar se ven usted como van a Cuba, caramba, que lle vou preguntar? Como di que veño? Como van a Cuba, non o ve? Cantinero de Cuba, Hola, Cuba. Cantinero de Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Dase conta. É mellor que se apunte usted a recantos. Veño, non o vai creer. Non. Veño donar. Ven donar. Pero que ven donar, ó. Sí, señor. Que ven donar. Veño donar. Que mira donar alcohol, porque outra cousa... Oxe, mire, quero lle meter unha agulla para sacarlle sangre, agulla desinfectada que dé, porque mi madre... Mira. Por favor, home. Cha para cha. Veño donar órganos. Hai órganos, hombre, órganos. Seguramente que se pelean polos seus órganos. Pero quen vai querer un órgano de usted, Dios mío, que non vale nin pon desguace, que teñen que estar, esos órganos teñen que estar desfeitos, home, quen vai querer un órgano? Lisardo, por Dios, seamos un pouco serios. Pois deixe de te dirá o tonterías. que queira. Pero está no viño de todo. A mí me encende. Xa. Está novo do trinque. O órgano dos de tocar, claro. É que, sabe o que pasa? Xa. Cando viña para cá, para esta merda que me desconcentro. Cando viña para cá, vin aí un cartel que puña que se recollían xoetes por máis necesitados. Sí, na porta, sí. É como se dixes un cristiano Ronaldo. Sí, no Entende? peinado. Aí que mire, vou dicir unha cosa. Aí lle quedo o chitáfono, que eu marcho que ainda me queda botella e media de viño na taberna para acabar. Ala, vémonos para a semana que é moito hora. A verdade é que Feliz sempre me Navidad. sorprendis, tome. Aguas de muller, xirarei por unhos teus cariños, para namorarme, xirarei